Juan mo banta karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang dekat merlolo atingo diri, buideng kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan ta sedarian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Odango lako kirendahkan. Si bagian ido kelapihan simbadia, emosi tersurat isada Korin bindu sada ayat 18 soh 30 sada. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat pe-10 waluhken si mendok. Kemotongo permate Kristus i kayu silang i hukum tabakala sinaing i hukum debata. Tapi kuasa kegegohan debata ngoidi hukum banta ni paluah debata. Bapa inang ibas sada sukuten lot sada kala mergerar wiji tukul. Wiji tukul pernah menurat, kade mau gunana pande, molo pelin kerendahkan kala. Alani wiji tukul kiingatkan bahwasanya kepandeni boingo sia-sia. Mulo ipake lako mengoto-otoi kalak deket ki remehkan kala. Kata si pesanget enmo si tuhuna sini pesoh si Paulus mi jemaat di Korintus. Jemaat silot i Korintus mengalami sada masalah perpecahan. Kumerna sada kelompok ki anggap dirina si jagona ibandingkan mi kelompok si deban. Kepeken kalai enggo mendengkohkan berita si dos. Imo mengenai silang Kristus. Paulus ki pake sada pengajaran tentang silang, lako memeraikan pedah. Silang na mendahi kala, sada kemoton dekat kutukan. Ibagasan debata, imo kuasa kegegohan si peluah kita. Ayat 18 singgo kubacandai, artina, nggeluh ibagasan debata, melebihi karina sibar-sibar ibagasan pertibien. Enmo pemetohan kepersian si memes si jema. Karena idi, kala silot kepersianna mendahi debata, sepatutnya odane terjebak tabas sibar-sibar dunia en. Terlebih, molo sibar sini baingna lako kibedakan jelma, marang pe kirendahkan sadakala deket si debanna. Kata si pesenget si Paulus NP, merlaku ma banta karina si enggo percaya ibagesen debata. Unang sanga kepercayaan nih membaing kita merasa lebih bersih, dekat lebih layak dibandingkan dekat kala si oda menandai Kristus. Baku nemo carana asaboi kita jadi saksi Kristus, siki hargai kenggeluhan ibas kuasa keselamatan sini brekena. Molo kita oda menghargai jelma si dewan. Mengikutkan karina si unggu kepesoh, enmo refleksi banta karinana. Silang mendahi kala, sada kemoton deket kutukan. Ibagasen Jehovah, imo kuasa kegegohan si peluah kita. Bagi mo renungan ta sedari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitakan Bapak Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juah mo, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.